Nyuma ya gavana ya kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kuona kwenye mbunge ya Seneti Kiume Kithiru nile siasa ya kaunti ya Meru niyukitie mwerekera yungi yumuyaro nyuma nende ya ikundi kimo kia yuthi kuthira kikiandikira rais pakienda kaunti ya Meru ethire kibunjwa na ni nyuma ya antu 22 aringi kura ndani ya kaunti ya Meru kuthira kiandikira nayo mbunge ya kaunti ya Meru Bamiranende bedre bakebelia obisine mabisa baraba adinganethiro na utumiro obisi bobo thoku ni gavana Kawira kaita kabeka kwithethera kire mbunge ya Seneti Kiume Kithiru ntubo debonekanite ko watu mbaru kinyane gavana wa Meru Kawira Mwangaza ro kuari tayari kaunti ya Meru ethire ikithalua na bedre bechoka ndebene akiwa kaiteneka niwe musiasa ora urineweta ndene ya kaunti ya Meru tukubadware kirimo bango yo siasa bonibu tukethia tukimurikana ontoka iteneka to kwaria kinya kaunti ya Meru kya kwithira ikibunjo nende kutena nkiama ya IBC rayumbi kurungamira uringi bokura na kinya kwena itumi bebe atire kuthira bikithia tulokenda kaunti ithira ikibunjwa na antu bethira becoka kurene kirimo bango yo siasa tukethia tuikarandi na Salesio Thuranero ni mutheteri wa Kioto Kemwinge na Karimi Njeru urani muthuji wa mathabu ndene OBC ya seneta ndene ya bunge ya kaunti ya Meru Bone botu kadha tukebwethia nyuma ya nteto chiorothe mwene rwari otenda kwithira wikiloko nirwo utuko barwari yani utuko turanite kiri nteto chiorothe mwe Gavana Mwangaza kuwa watambaru rwari kubunjwa ka kaunti ya Meru ore ari ani bawe nabo perite mbunge ya kaunti ya Meru ko belia mabisa bamwe thirikari ni ya kaunti Bondie jaro ya municipal yo mawa kuwa igethira nende kuria tauni yo rebetite ya biashara na akari kuruta maoni yo kiri tauni yo Ikundi kia mbunge la mwananchi kabaraba ni akariba daraka kuthira nende bakiure UDA kubwethi ithurano bia umana bia weru kiri ruterero mweri weyite na kirero ya siasa tuborore turodelia mwerekera yumweru ya siasa semeru nyuma ya mbunge ya Seneti kuona gavana wa Meru Kawira Mwangaza rayele Anko watu ni kiri nteto shiorthe mwambeta wa mutabi andwant mwanatoa mathithio ni Maureen Kome na tukamrene nde musiasa na mutheti wa Kioto Mike Makarina nethirite nende akiuria mbunge ya kaunti ya Meru itiketheno bwano buriko aibera bethire bakebelia mabisa baraba aringanithiro na utumiro obisi ciobo thoku ni gavana Kawira akithetera kiri mbunge ya Senate Kiume Kithiru nkuluki Makarina wete gavana Kawira ni muntu utumba witikikwa na kuwa kaiteneka utethire akuromba ende ni kaucetha na akiri cia kariba kaunti ya Meru akiwa tewe na buo kintu kirena kio ni kurea utongeria kaunti ya Meru urakobatire Boniface Mongera aina riboti Togo tirimananwe Mike Mutembe Kebudha na ritoriji kine mmoja Makarina kile street cha Nairobi ntukwenarwa tomurongeka na tomoria nikeretire kotini kwenda tu bunge Senate ya kumushukia gavana Kawira Mwangaza gitine dhiritijanirwa na tushokerio jo kirante kwenda kante kwenda tuithira muntu athukia sheria akero imwekuru kana akero imulemavu kana akero imukuru iseria no kwendethia atwa kenda tothiata sheria muntu arakia Meru County akathikirwa kira kiutuma kiatumire mbeta kotini imbenda kuonania nya Senate ibagwitherie makosa na kuturuma batu tore Meru kuwa antu barabe na ume ibaile ake Meru koijo ndirenda kuonia Senate twina ume kinya bona tukirika twendete mwarocia Makarina eshoka kera kombo baraba kwenda ititegamba kotini aria kuga we kinya turithano mithombe ategerekeria ko baraba kuthura bagiwa wonia kwenda kuthuria Kawira kana baraba tekwirwa ingwechienu wone akia kwa kuthiata ikatiba kuthiata oyabura inya wo ombekia kuona inkuthuria Kawira oeta koti ukabwithia sheria nani ngakanwa ni onkuthiata na Meru kango set map ekuonia Kenya barabo on them broker ile irarire kwa ya Meru kure ya Meru yeta bamenye ene Meru ibaraukirire na tukarwa babu mwanka mwizo nae mamu Kawira aki soka kanisa enere katholiki woni tukwera Kawira achoka ara micere ritwe turombanirie na tukwire makosa ino tukareka uwe bobore unabu bonge na kumane na uge boka vana Kawira Mwangaza borokire bwantu kwenarwa
na kwa Meru ithiro ikiunangwa Makarina ariuga ijingono cia Kamankura iria gavana Mwangaza gutumira kumakia MCAs kenda batigete na mbere kuthira bagitita gitene CECs na inya county secretary baria babangiri kono murango kwa MCA ibendele na ngoyo kethe senate ne awire kire aritiba ngoy bate kwesimu assembly ya Meru babati kwathibiwa na abu aritiba ngoy ba county urio kimenya obati kuruta ngoy kisheria tewa wo to minga bana no wethera wo we chief of staff uruta ngoy bore batire ware makuruta ngoy boy batire ko kana na mbere MCA vitijo byanga bana abotiza lero igwa kiwa ko NGO ikuwa ikwenda kuungania sign no wewe ngwa kuungania lakini sign cia kawere uteno jietete kawera mebotiza na sign cia kuungania no tena MBC ute MBC leo ni place thai MBC kethere muntu ora MP ora ringirwe ibikibiki ogariza MP ora kwethira kwe kubwitho kithurano nendo ntote MBC kawera arenda kubwitha tactics cio bostora kambere MCA betwana betu rwameni kisheria kawera nwaro ame kisheria tutirimanire ate kisheria Meru ile kendelea lakini mantogwa kwa bambo bagawa sympathy no akiendelea kuthumbira kathari Makarina ariuga gavana Mwangaza no kumya manto wengwa na inyankoroki kwethega konerwa na kwina kanya ga kuleta ntu bonthe amwe na kubakwatithania kira tukwenda iwesimiana na gavana rira akamenya wesimu barabangi wamurie kiuria gareka gwa baraba kwenda kuria na ndendo murote muntu tikiwote wote ya rira gathurana worua kiurio kaua ndorua manto ya lemavu ibonka bwithia bona bo titokorio kaua ya imagatel wethera no kwenda otura ndrwene loma kwira antu bonthe imagatel vikira antu bonthe na mwanko garanthe na antu bonthe no ntumpiro teku na ni usuru tokorea na reka yeku tutekuria na kiringira nyondo emuthia Makarina na ntukwe wengende no ntokoti twaitwa ndenda kawire ya murega nani mbe ya mwekuro kwa Stella orwa kioria awanyi nani kawanyi kamamira mwekuro kwa nao kamamira murega masinema ini kwenda to ya chetha uni ni chama ni o my illiterate na inda amwire kuruira my illiterate wenzangu ko mama ketha icinema cia kurira ndirendi ketha ija witania mwekuro na mukuru ndirendi mwanka Meru tumenyorose tuinthe twithire tukimenya gavana na kuruta ngwewe senator na kuruta ngwewe MP na kuruta ngwewe woni mwananchi ko inde kuruta ngwewe kwa nke report ya Ntoshero TV kuma jake ngine kine kimshusho Nairobi mbita Boniface Mongera Boya Boniface kulingana na katiba ya Kenya mwaka yo 2010 na mawatho ya makaunti mwaka yo 2012 Rais ari na manya ya kubunja kaunti kugaya kumira andwa kaunti inu kana mantu yangi ya maingi ya utuma kaunti wire mwa ni wita na mbere mantu ya nende ne yambiritie kaunti ya Meru ranende bamo ba ayuthe bandikirite Rais William Ruto ba imude kwethira kibunja kaunti ya Meru na ranga bana kawira no wite aka bawata mbaru mwandiki wetu Anteto Mogani mwiti nethirite kariro ntubonde aituone itumi brabi umbo tuma kaunti yethire kibunjwa na arama ntomba wita na mbere ne ntoka itene ka to kwaria thiguru ya Kenya nkia ma ABC etiora yomba kwethira hitithia ithurano na mbere Manto nojetite na mbere guchamuka ndene ya kaunti ya Meru kinya nyuma ya Senate kumonokia Jumatano nthiru na ndi gavana Kawira Mwangaza na tegene na manto jairi bumwe niendekithira kurungika thirikari ya kaunti ya Meru na bunge ni gucokia riko igamba ria kumurita obichine kuri na gikundi kimwe kia yuthi ba Meru bara batumite iromba kiri Rais William Ruto ria kurungika thirikari ya kaunti ya Meru. Gavana wa Meru Kawira Mwangaza rukiriro narua akiaria na kameme kamwe na ugete ati tayari na mukirite nteto yu na uthurania bwa saini bukambiria Jumatatu ya kiumia twitite na nako bugwata mbaru ndiba printete maukuya maingi na ya kambi kudiuru Jumatatu ni organization mwanya basuga twinde ya mwana MCA tushokende bene kazi tukingira kura na oni kulingana na mwananchi na kulingana na wananchi oni baleta mauja na bana sainiri kwenda na badinga seria passport. Gavana Kawira ariuga ati gukira na ari tayari kaunti ya Meru irungikwa bashoka ndebene okaire oni tena wama mwananchi mpere kanya kau na murungu na murungu ro mpere kanya kau na mwananchi ro mpere kanya kau inde nimbite tanguge ko bunya kadende akurukire tamagirija mainge utembo akurunge akurukira thina je akurukirite inde kurungika na kuthare thirikari ya kaunti tenguge mbuthu
mberema kuringana na gicunjĩ gĩa katiba kĩegana rĩmwe rĩa 92 nĩ atĩ rais no arungĩke thirikari ya kaunti nĩ ũntũ bwa itũmi bĩrĩ. Kĩa mbere nĩ kĩthũra gũkaumĩra mbara na nkucanio tongeriene, na kĩa bĩrĩ nĩ itũmi bĩa mwanya, na aja kwa itũmi bĩa mwanya nĩo mantu jongo jari ukariuju bwa mbere irombara kutharia thirikari ya kaunti rigatumwo kiri rais. Bwajaire ni uthurania bwa saini aria saini izi itebatere kunyira mung'ana jwa gicunjĩ gĩa 10 kia aringi kura ba kaunti eu. Bwaja thatu ni kiama kia IEBC gikatheria saini izi. Bwajana rais akamukira irombara kurungika thirikari ya kaunti amwe na saini eu. Bwaja tano rais akathura kiama gĩkĩ kinene gĩa kuraithĩria mathĩna ja kaunti eu. Bwaja tantatu kiama kiu kinene kithithia utwiria na kunenkera rais riboti yao. Bwa mugwanja rais akathuja riboti yeu na kuminenkanĩria kiri speaker wa mbunge ya Senate. Bwa janana speaker wa Senate na batere gwikia riboti izi kiri mbunge ya Senate ndene ya ntuku mugwanja. Na bwa kenda mbunge ya Senate no iregerwa rĩu kaneka rukurukia. Nekeja kurukurukia rais akaheja na ntumiria kurungika kaunti eu kwegita ria ntuku 90. Na bwa 10 kaunti ikatharua na ithurano bibieru bia gavana na MCA bithithwe. Minyatiri kaunti ya Meru iri na aringi kura 780 na kwa kuringana na katiba ni saini 78 na nkuruki ikwendeka kenda kumbithia untu bubu gwitana mbere. Na kiri kutheria saini iri ko thuranwa kuri na thina ingi nene tontu kiama kia ithurano na manke ke IEBC kira kibatere kurita ngugiji mwankira thai turi giteo o kaunjaunjeni okau na ndi gavana Kawira Mwangaza na kunirine thina ingi. Nyuma ya ushindi bwawe ndene ya Senate na ndi Mike Makarina na ikitia gamba riu koti akienda rishoka Senate o kairi. Mike Makarina ari na maite janana jaria kuga Senate ni athithirie na nakwenda jategerwa. Bwa mbere arenda koti uge ati speaker wa Senate Jeff Amason Kingi na unire watho ni untu bwa gwitikiria rorero kweberia gavana Kawira Mwangaza kuna mwankantu kwirete kiringa thitini ya thirikari kwariria rwari ruu. Bwajaire koti uge ati rwari rwetire na mbere ome mathajara ja bangiri na gutumirwa ngathitini ya thirikari rutigwitikirika kiwatho. Bwaja thatu koti uge ati tuare ya mbunge ya Senate itari na itumi bya kurega kugwatira ugambi bwa mbunge ya Meru bwa kweberia gavana Kawira Mwangaza gitine. Bwajana koti uge ati mateta ja mbunge ya kaunti ya Meru ja kweberia gavana Kawira Mwangaza gitine ni ja kinyagia itumi bya kung'ana bya kumurita gitine. Bwaja tano koti uge mbunge ya Senate ni yaregere guchunkuna maiteri moko rimwe jareja ikitwe ni mbunge ya kaunti ya Meru. Bwaja tantatu koti uge ati mbunge ya Senate kurega kweberia gavana Kawira Mwangaza gitine ori kwari na itumi bya kung'ana kwari giutatina mainya jareja ya mbunge eu na ni giutatina mawatho. Bwa mugwanja koti uge ati tonto mbunge ya Meru ni ombere gutariria maite ja gavana na Senate yare moko umwebire gitine gavana uju nandi itarwe ati neberwe gitine ni untu bo maite jaja. Na bwajanana koti iji irite watho bwayo bwa gutezaniria uge bwa mbunge ya Senate bwa guchokia gavana Kawira Mwangaza gitine. Morgan Mwiti, Weru TV, Meru. Waya Morgan. Nyuma ya rwaria rwa MC bwa mbunge ya kaunti ya Meru rukwabelia gavana Kawira tino teanirwo ni mbunge ya Senate nende mwerekera yo siasa cia Meru ni yoyite yunge yumweru. Tukwa ya oro mbunge wa Tianesti Mpuru wa Buri na arandikithirie riboti na kiama yandikiri niyo CID terechia Nairobi akiwa gavana Kawira nika amuthukiritie to kuringana na bica ira cionanirwo kiri nyumba ya Senate kienda ithetera iru ria kwebelio kwawe itine. Kaite no kuna bwantu 22 ba kaunti ya Meru bethira bakiandikira mbunge ya kaunti ya Meru bakienda mabisa 12 bara baringanithirwo no tumiri bothu kuba obisi cione gavana Kawira bethira bakiumaru kwa obisine. Utubaru wa refini ya simana na ukwamila makarika yara ya ite ya Meru ya kaunti kiri mubango yuaro ya siasa. Nyuma ya kono kwenye mbunge ya Senate kiume kithiru gavana Kawira Mwangaza ne thiri ya ichukaira Meru na kuria kwithira kwina thiri na urumwe kenda Meru ithira igita na mbere. Mungu ni asante. Ninaomba kama mama amani, amani, amani. Amani, amani, amani. Hakuna Mkikuyu, hakuna Mturukana, hakuna Mmeru. Sisi wote ni watu wa Meru. Tushikane tufanye kazi. Meru yetu iendelee na isonge vizuri. Yakabubu
muteani gavana Kawira nethire kinya kirombore keri na kuanareketie kurekera barabonde bethirite baimu ya iria. Kama kuna mtu ninakosea anisamehe, na wale wote ambao wamenikosea nimewasamehe. Seneta wa Meru Kadhuri Murungi au awe awitikaniria na uge bombunge ya Senate ende thiraitara gavana Kawira Mwangaza akarendi na kwaraniria na kwatanira na atongoria bangi. Onde Senator Meru lazima mbitikaniria na uamuzi wa Senate na Senate institution te mtu umwe so ingwitikaniria na maoni ja majority no tukinya bara bataringire kura ya majority nabo barale na si yao bakaheshimiwa na bara bararingire nabo ya bona their way nabo bagaheshimiwa so kira ngaromba ki ngavana ni kumwira na ndia kuona another chance yajire so na chiumyo buru uliomba number 1 agwatanire na MCS bete bakarende amwe na babange mikakati ira bagekira nthi ya gutethia Meru. Atongire bangi kinya bate ba Meru boneka kwithira bakinyela kiobo na kwa no mwanka kwithira kukioneka thiri. Koguo ni ngo requesting Governor Kawira areke custodian areke urugamite Meru County etikire wira nungirutwa mundu umwe wira thini wa Embu County ni thini wa Meru ni gatukande combining devolution nwanginya Kawira agwatane na MCA maria makamuvitukagiria budget maria magwatanite na mwananchi nigetha kavinda gaka ka miaka 5 Meru etuike ya combinivate. Amwe na bau ugambi bombunge ya Senate nibonekire kuyukirwa na njira mwanya baingi bakioneka kumeneria ugambi bwayo. Ora omuntu wa mbere agwethwe ni Uhuru Kenyatta etho Minister of Devolution kwingwa na Wamba ko gintu kira wa iguru akaretie ni continuity e Wamba ibwarete tendene devolution kendomba kura counties na Wamba ukatha kuthia kubyuria kinya biegi mbecha kwithira nindi kinenkana Rwanda ne yantu mwanya na tungire mwanya nonto bungi bwethirite nindi buyuka kia miario kathumba na kinya muthutura yo kisiasa no watumite Mutaikaia gavana wa Nyeri no watumite wa Mumbi MP wa Mathira no watumite Mbete Maina mwekuru wa Mumbi wa Mathira no watumite wa Iguru the governor of Kirinyaga no watumite Rahabu Mukami no watumite Karen Nyamo no watumite Senator Mathu Onyandarua Chioria biu nebyo tukwenda ochokirwa turi antu ba Meru chioria biu nebyo tukwenda kwirwa milioni manele yara ya umire ndene county government of Meru no athanirwe milioni ana irati athanirwe ni council of governors no athanirwe awe mubunge Rahim Daud au atina o maburukithira kwimbecha chiethirite kinenkana irwa ende wa naikirwe retirimwe kana yali ati mamilioni ya mbecha yethirite ya kinenkana irwa kienda kono kia gavana Kawira. Mimi mwenyewe nilisikia nikiwa bunge kwamba pesa mingi ilipeanwa. Siko confirmed lakini nilisikia Central Kenya governors walikuwa wamepeana 55 million, walichangia 55 million na governors wengine walichangia 33 million, lakini hiyo nimesikia, siwezi kupitisha kwamba it is the truth or not, lakini definitely hiyo kitu ilifanyika. Ambio bo boneka uchokera werune ubunge mpuru wa buri akiwa video iranga bana Kawira atumira kwithetera nethirite itaura wa na njira ya urongo buru. Nina imani na kina mama defamation ambaye imefanyika katika Senate yetu ya Kenya ya kwamba ile video ambayo ilionyezanwa katika ile mbunge nchi yetu ya Kenya ya Senate ilikuwa edited. Neworo akinya mbere ya borithi bandikiri na kuandikiria ugebokie akienda uchunkoni kubwithwa kuniontobo. Tuko hapa siku ya leo kuandika statement, ndivyo tuko hapa siku ya leo kundimani ile ambaye clips zote za Senate atuongee nje ya Senate. Sisi tunaongea ile kitu ambayo iko kwa Senate, tunasema kwamba ile mambo yote ilikuwa edited, hakuna mambo ya ukweli. Ntobongie burabonekete kumaniana gavana Kawira Mwangaza kono kwa ne bamwe bakari Meru barabethirite nindi bakiura kia mbunge ya county u kurita itene maabisa 10 baile patrikari. Tureza turi representative wa Rigikura na tureza no ntubakuthura mantureza ra hapenire Senate
Mheshimiwa Governor Kawira Mwangaza na ugire wewe thina tiwe thina ni atongeria bari katikati kawe na nandi no ntuba kwenda kuthiria thina yu ikitumiona na tu submitite petition yetu ki county assembly tukiboraia one KCC baba thina kiri Governor Kawira Mwangaza nontu no mukuji kuturiba thina tiwe Eworo mubunge mpurapuri ethira akioneka kumeneria mbunge ya Senate akiwa nethire kinya kithuka kia na njira kinya kuria Governor Kawira Mwangaza ochokia nkatho mbere ya kura iringwa kionanilia ati nibarikitie ugambi na witega mbariu. Kwa sababu kwanza mliamwambia kwamba aseme asanti. Mnasema aseme asanti hata kabla ya kura kupigwa, hata kabla ya kura kuhesabiwa. That means mlikuwa mmejipanga tayari. Poro ethira akiwa kinyapate tayari kwaranĩria na wĩtĩkanĩrania kũrita ngũĩ na Governor Kawira Mwangaza kumania na ugambi poro ethira akiwa kinyana Meru batiwĩtĩkanĩria no tongeria bau. Sioni masikizano yoyote kati ya viongozi wa Meru na Kawira Mwangaza, kwa sababu alipoachiliwa juzi walienda katika kanisa yake bwanake akaanza kupiga wimbo wa matuzi na tuko naye kwa simu yetu iko kwa kila kona. Kira kinene ni kithira ni ndika county ya Meru kithira icho kasi asene kana ne atabubwongwa kukethira kwikarika. Phineas Imana Garo siasa Ndeto Cheweru Oya Phineas bonde botugethia tukimureka tuboru warekire mubango jwaro siasa tukethia twina Celesio Dhuronira utheteri wa Kyoto na CPA Karimijero tukimureka ibio biongwa bikuendelea county ne Meru thai kuna umbani bwa county kuthire kebunjwa kana ibio biongwa ekethira ikebwitho kenda county ya Meru yethira itana mbere na mukari muringi kura ethira akiona maendeleo katone kanya kambere gakunoko eta kuraya njokerete na atata onkuluki. Auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na ankanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na jana magurija kuguna muko jwaku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raino Mabati Limited ere kithoka njere ne agweta boroire no gure mabati original ja Raino Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndegurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainomabati.co.ke kanyere kainagwa ni mwene Raino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Ana bako ni botoro barojo ritana mwana waku ega bwakaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira rojo rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho yonde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jokaba tetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fund ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Oi, tudo nito. Masa sopa, tatigo esiragia no kumakaugo. Vale riangara na Joy Max mwivoko. Wow, mona Joy Max mwivoko ngakena. Gakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Mokaga woguo.
Joymax mwivoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija te kuinyiria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joymax mwivoko tukenera turi amwe. Krisi GoTV Stream iko mkononi. Shows zinashika, raha ya kila mtu. Relax, kila kitu iko. Movies za ile mudu nadai. Series ziko na edge of the seat action. Na maestro wote una like. Mechi yako na sports action yote. Na watoije hata wao hawajawachwa nyuma. Wacha enjoyment izidi hii holiday na GoTV. GoTV Stream available from 1st December for all active customers. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonda badrikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waraniri na tugukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Ubwana ntuweta na mbere kurumira nteto chiwaru themwe. Mukaririte wa mbondi enjaro ya municipal yo mawa James Krema watanirite na karina biashara bantere une beyite amo kwariria municipal akiare mukaririte uyo ariwa ni baibangite boboya kwambire ngwina kinyome kuria uriyete biashara na mwinge yo antere ukwe na maoni yo kaiteno kwa kariba mawankulukia mane yele 80 braba ningikete kuma na makondre ya mbura ne kura ne ba mukirite otethi bube kura na madhaga yange kuma akirend cross na thirikari ya county ya Meru pakere mabisa babara bakurete otethi bone barombe tantu bawendi boboya na kinyabo bethira bakia kwa no otethi nkuluki bakiwa antu nkulukia ngidie mone baringikite kuma ni anambura yete mbere kura kaitene ka Dennis Mugendi na otoachi Kinya. Mucio mawajuete municipality arejo ambiritie nture antobochio gitura ruruma itomi karimantiri kidetu mwanka mairita twigembe centro na ndene jurikitie kuthurirwa mbodi arejo tongere twene mu biashara rinkuma James Kirema uria aijikene tanjaxma na kamiti bangi twi mawa municipality bond kusoke nkatho nyingi sana ki our governor na kinya timu ya Maua Town kana Maua Municipality no tunende turombere kwithira tukia pointwa kana soke ngatho nyingi no tuba kwa pointwa ya wangavana Excellency Kawira Mwangasa kwithira ndio mo bond na mwankathai nende riu obisi ka twitite utonyo obisine na kira nkuromba rende thai ki akariba Maua kakwenda obelesa nende riu bondi wisi town bondi kumaanisha atia ikumanisha riu tuketha twina kigina kira kia milioni ya naira ciarerwa cia World Bank na mbeca ici yite ti manenjwa ni antu bangi imbondi eye plus babu akariba municipality ya Maua kone ndi tukuromba babu bwinthe botu oni ume batu tuibenu na bugenda untu bura bomba kwenda botethu abo buketha botu tukira kire subsectors ira tu nation dene town etethia ba matatu para bangi betha cia bikibiki tuibo ashua atiri irete imoni yenu kiri planning ire kubudwe municipal board Maua municipal tukabo factor in kana twabo lelia muno arabo kwenda shend arabo kwenda kwa witira arabo kwenda kwa kinyira rutere na kinya baraba wita na njira twahakikisha bakona twawitira boya ngwataniro irio bakuromba kariba Maua ona kinya atongeria ndenda kuromba antu beto ba Maua twithe twina thiri na twithe twina ngwataniro
na tethe twena kiribo nene na muno kwiyekana no nto yare ndio eitare twena mafuriko maoa mafuriko ituisie batu toshiariri maoa yatere yarende kaya toire kumeita kuma 1960s yatoire na yatoire kuyura maoa roje iroyura maoa lakini no ntorendre mbondi reactive na ni ratarirwo ni governor turenda kuwa tukawatana na antu beto stakeholders cionthe ende akariba maoa ni babangiri no ntumucemanio jwa mbere iturolelerie kana iturategerere thina irio soke mbere o elected leaders tutabaere kura betandoene twabaere kura batoletera maendeleo ketha ndo anirathirire ibacoke ofisine baritira merungugi temerwa tema wake kumia ira tukuromba ngwataniro tuimbunde municipality tukiwa MCA o municipality ko ni mheshimiwa Kangwana nete na iringethe ki mheshimiwa governor wetu wawatanire kenda batu tuimbundi tumba kwitha twinthe turi amwe tuwatanirite nwe na twina leaders barabangi elected bonde na inya bara nominated irio municipality neji ya Maua njamagana jairi na 87 iritemetwe ntame kwigera kwa roji rwa mbura ire itete nambe na kura ntere neji niciamukirite utethio bwa into bya riko maema ya kwamba iraro na bingi kuma kiri kiama kia mutharaba mutune ta kyo Red Cross kigwatanirite na thirikari ya kaunti ya Meru dwarene kature yao saidia wananchi ba Maua para bombete kwithira baumiete no ntubomburere kwendelere nino dware twina twasaidia anto 287 para bombete kwithira baumiete. Kwa leo tumekuja na vitu tunaita NFIs, that is the non-food items. Kila nyumba itapata kitchen set moja, tarpaulin ama hema, mitungi 2 za maji, sabuni bar soaps 2, blanketi 2 na mosquito net 2 pamoja na water purifiers. Gita rire mbura inkomba kwethirwa nkiura ya kariba Meru na mono bara bagukara in lowlands kana na ibarine na na Meru ire andoji sikomba kwethwa igikurukaira bombe kwethwa bakiuma nontu mbura ire rio thai ni gukarata eka ingi ya nkuruki nikenda tutirethirwa twi na antu baba ingi bara bare affected bonge nkwethira Maua ko nontu ikwaere municipality nkwethira kwina municipal board ira governor orathurire na nkwira ibwa ya muno nontu bwa kurikana antu ba Maua bakethira bena municipal board karomba bondi eu ethirwe ere bondi ikameki mwanya Maua ya burite ngwe bwikira murungu na bukimenya bwiritira antu baba inthena ndirarita ngwe Maua ya miake mingi na imbisie manto ya miunde Maua emwa neyukitwe kuma kiri public igekirwa biondone bianto kiumbe kwou inkuromba mbondi eu irathurirwe buromene yota bobasune miunda bau baiyere miunde yanto ko Maua. Dennis Mugendi, Weru TV, Mushinio Maua, kaunti ya Meru. Nyuma ya minista bo mumbere kaunti ya Tharaka Nithi Beatrice Kathomi ukia matheta mucemanio ya UDA ntere ucia Kathwana akiwa atatiku yukiro ya mumemba wa kiama kiu nende miaria yake ni watimbaru ni kundi kiucita mbunge la mwananchi ntere cha Tharaka kariba bari wa Kathomi na youth bangi ntere u ni bethirite batianirwo ni ciama bikinya nyuma ya bokurutaniria kubiukiria nende ne bakuromba ithurano be kiama kia UDA bira bibangiri kubwithika muri wiyite kubwithika na njira ya weru na uma. Paul Wakabithi aina ribotie Ingo ire kanoga ikarire kagia mitungire kama mamurwaru na umenyeibu. Kiri musemoni wa nkiama ba UDA urahora ruthiritwe ntere cia Kathwana. Uraharomba agitike mujumbe mwekuru kontini ya Tharaka Nithi Madam Beatrice Kathomi na ringi kabiribiriri agutwa kiringoni. Niseme waziri Njoe kwa sababu najua nimenyamaza siku mingi sana. Kila wakati ukipewa nafasi upeane viongozi waongee unahakikisha kabiribiri hata ongea. Waziri Njoe hiyo lazima ikome. Hiyo lazima ikome. Kathomi akiuga bakurikia kura ntongore cionthe mono kontini ya Tharaka Nithi na baraba UDA baramuteaniria. Viongozi waliitwa wakaenda State House. Hakuna mtu alikumbuka UDA Tharaka Nithi kabiribiri alikuwa woman rep.
Lakini wakati mnataka tukuje kwa grassroots, sasa ndio mnakumbuka Kapilipili ndiye alikuwa woman rep wa UDA. Wakati nilikuwa nang'ang'ana nikitafutia kina mama fare ya kwenda Nairobi na kurudi, hakuna mtu alikuwa nasema ati Kapilipili. Inyanya kenda boy komi. Kote muntu agenda na gianole ongea tena gento. Everybody has something to offer. Wacha mtu asisimame aseme enenio na ukelelioyo nenio na ukelelioyo. Kote muntu agenda na gianole ongea when they have nothing to offer. I gave my everything. Akaunti yangu ikasoma zero. Mpaka saa hii nalipa madeni yenye niliingia nikiwa kwa hii chama ya UDA. Alafu unaona watu wameng'ang'a kuhakikisha wanakumaliza. You can try to finish me, but you cannot take away what God has put inside of me. Agatukiranire na bamo banki ya mabambunga ya mwananchi iguru rya karikarire. Atia ukinyanga Kapilipili imwekoro na nitukwenda nwato soberete no methemeto mari na we mwekuru. Inda orage no ntu babange bagwire bape iteneguru Kapilipili na nware arugamete na ticket ya UDA na atageta bwera twatweka consider inda arigarane ntu itomi mbio na michemani era mingi atinengagirwa kanya Kapilipili ari ari okweri bungwa kiama kia UDA thaino kino baguci bwinge muno agathara kanithiti na araneguru na aga uguba na ntu baka ibara bakwenda tu ambition yao yithirwa iri sasagwa ye baba akorko nti bamenyeria kigunkume aga ugu paka bachatira kanyamu kidogo. Ankiama baba kiuga mono ithurano bia mabitithingatagĩra njĩra ya gũma. Nomination cia MCA mbuje bochi aruthirwe antu bara baingi batero maratachi mongwa mambira guterwa na githakani merwanga maratachi makonderwa naga bigiko thuranwa yerwa ngania ukuruka na tuo kurukire amakagirwa na ara tajira cia gwathiritwo na ara kathwana ire make iyete guturwa ndebeni aguno bakumbatirwa ende kini vya kiama thaino beye keni ba bakarombera chiamani ba bakaromba vice ba mwanka muntu mwicho ikagitani waku ubombite gutariria kwana abutwa na itire kona kwali onto akabuto nonto ba kwali fact chiake ito aidete mono torentera naga na akabuto tokowi siasa eno ba uthie no ba kumubutia nonto mwekuru tikiama gikaya gutethia macinani aro gatethio nura gwathura kwa uona gwathura mutongorio tai mwega ati mbiti ya kiwerenda kuthurwa na kiama ukamithura my friend ugatura na thina ni thaino no ntu twathurire antu ba UDA mbioti maburire nyamura ukathura muntu ijibinjo tia kwirwa kiama kana mbio kwa uwa na ukarugama na independent uri muntu mwega wina kiao na antu kathu bwiri gupewa gite kiake nene national Nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka Bito wa Paul Ogwakabithe Aremi ba majani kumantere chencheme yembe South nibashumirite na muthuro nikira bakuwa kamitire thuri ndene ibanda bio ya kwithira nende kithima mayani ni ubaithi ya kilo nyuma yabo kuthima mayani ura kutibatere ndane nde bakuwa bere kwa radio ntubone boy kurobwa na kinya kuingiro namba swira batuma ira kuthimithia mayani aremi bane ndende bakuria minister uremi ukumira ntubona kuona muremi wa mayani atikuinyelwa kumania na manto ya weta na mbere Marion Karui na utwachi onkoloki Arimi ba majani kumantere senteme kire kibanda kia Mutira Center 35 kira kitongeretwe ni Isaka Kasae na kia Nteme Center 21 ni bona nite kuria kwanirwa kuo ni mutaratara yo thimi wa majani yura yo etedwa na mbere ibanda nebi bakiu ithimi bio bitena uma ni kabi kwenyelia muremi ndene ya Kenya kutena factory nge sie keri kethimi kyo tulubao kaka kathantoko kakwetha kaikabira muremi kilo chao itumira boya ne factory ya Kegoi Yembe na Misimikuru mbondo management Yembe Kegoi nionka egerete ithimi pia tumira boxes ya mbao ni kwa kekwe nokora ende baadhi ya mbaleto ni atire ora mayani ya kuthimwa imenti ora ya kuthimwa Kirinyaga atoto witwa kilo 3 anuchure ni mbithena mubwithira wa tubwithire kithimi ki kuma China na kiauri atureketha kithimi ki abwithitwe ki gikarithirwe mbao kana kithimi ki kiabwithitwe ki gyosulia no ntobegwe ya boy balitire gwira yo sulia baratumira kithimi ki thanduku barekere kwikenda bamiogikia mia batuya bra kwenda kuma kithimi kwambiria gwika rwa gia surua gia turia mimbo u mwari yonta iria ginya ngiri 10 thimi yetu gekerwa githandukune kigacoka gatuka tilted kikagarurwa kenda gikira era na nde kiagarurwa bukathima
kithimete gyaku uthimete kilo 11 wathima roketha nyene 9.5. Arimi ba baruarira barerie kwaria ni kabenderu bwa ni kamitire thuri na kulikithia bo kire kibanda kia Mutira Center 35 mukarite wa kibanda ki Saka Kasai na maketi arimi ba batikari wa rubora bo kuithano kibanda neke kwiromba retu ni ati ontobone bo chenchie ke waya ka ki othoku kinya ki othoku tu tayari na kinya kuingirwa namba tutekorea kuingirwa okiagwitha kwina right ero to ingirwe ke ontobola mo ngere ko ni na tere wata mure mikinya no mwe ai soro akera wate oni o ke akori ne ronto ke dimi ke to ke te chencho bola ke do ke dwe okwero ka ingirwa namba hote muntu na right ko ingira mure minamba ne kwethira aina o mana bati kwa right chiake na wari ogenda kumeni mbie tomi okaingirwa namba kinya mwaka okaintimidate ndi kenda mure mionge ateka omerie kwaria mba mure mira munini gutike dwari lakini kala ni ande kwala miaka ere awekera ruti akugura ng'ombe akuimba kiu lakini murimi etagitetetemaga kila wakati hakuna nguvu igembe kile gatumina ndege gutara uringi ni wamba ngona uni ndiumbana na wamba bu na ngira tu arimi mutia taraga igana kwegana kwe makose mona lakini ando ni uni nomburagiro kinya mwiro ne ndu akurega wamba ngirega gutaro karatasi kara kura kenda murimi asaina gwa gutoseka ni kilo icio na nia kithimine ke kaira muko ne atenda kunekira muremi wengwa asaina kwa undi kuonania kuri no kora bwetala bwe kibande ni ara na wageria kwira kamete bwatuika wene kabagwini bwatuika wene koko ciacira kalani na wona mbekyu geta kuingwa muthia ni bakromba waziri wore Mithika Linturi utonyera nteto hii na kuthiria buru wori borabo itito na mbere ibande ne bi tato kuinyelwa twinka inya bagatonyera ngiriye letiga ciombo to maba batonyera batu tuinyela swa na ibatu tore are mto kuinyelwa mbia cia to risiti cia to ta kotero muithone kura kamwe baitakio bakebanda keke ato ngare ne kura baita kotero risiti muithone kura ngare karwa munya kabarine ara baita bakatererwa risitio awaziezi Mithika Linturi orore minister wa agriculture ndene Kenya ora gombotethia miongo yange ndene Kenya aingilie nekenda management yeto gutuya kilo 3 nuchu eto ita nuchu kilo yani grama 5 wora kaitinde ya rutere thimi na yewa to ita grama 5 murimi muntu agwithira athima mayani yake utukuthima na uma nonto eitara gwithira ukibande ni arora wathima mayani wethira ni itara ubatera gwithira mukomete anto utongeri bro kubatere mukomete kaweta au kiama kwa tuka we and defended karani atako defend muremi ura amuretere au kithimi au kire wongozi bubure u ethe mukomete unia nkorombe romba sia zilendore tutumira antu bozunguza wamba bobwe kinya kibandene riromba Linturi gachagua atonera untu bubu ithimbia tubisurwa ukune githithe tukina huku yekira ukune gitekira mathando kune Nkiripotera Weru TV kuma Nteme wa dini ya Katue Gembe South Beto Marion Karugi wa Kinyua we Marion ono to kinyamuthia yante to cheoro the muguchogere nkathro tuko kudawata na ita na oni to wate no tero ngoro studio kire mubango yo arwe siasa